Palagian na iwaya ti Kugit Bulilit Program ngayong jaya Tilawag City General Hospital para kadagiti ding alalaki tintero a syudad itay na pangal daw June 2, 2025. Dahil tiket may isang aktibidad wano parte pa ilaeng si maika-inemapulo a selebrasyon ni Charter Day itilawag City. Umabot di 134 na ubing at libre na Kugit pinadami diti doa nag-back out kabayatan na tina sa OA programa. Naangay met ti may doa session idikalman June 4 ken Mayor Ore Pailaeng tinayon na datos no mano dagiti tanggundawa iti daytoy nga aktibidad. Nagbinuligan iti commission ang population. Lawag City General Hospital, City Government of Lawag City Health Office, daytoy libre pa nagpugit kasta pay akadwada dagiti ahensya iti Ilocos Norte Medical Society, Department of Health, and Association of Nursing Service Administrators of the Philippines. Kabayatan na si Moportamet dagiti naganak, itipan nakaidalan dagiti anakda, numan pa'y ado dagiti aray ko, anang ngagan kat siraragsak sa metlaeng, arimuar iti hospital. Idol Joanne, kuna da nag-back out, so 132 da kuma dapat? 136 da kuma, Idol. 136. 134 tinakugit dawa tinag-back out. Baka dito duwa ka tigiti ka abay ko saan met. Saan nga iso? Nada siguro. Uno ka nagnaganda lang. Glenkin Lawrence sa met. Okay. Okay, go ahead, Idol Joanne. Tama, ito siya dahil nilawag kadwa 99.5 Basin Lawag, Idol Joanne 15 tatak per minute.